Halo guys, saya Gary. Saya pun tak buat video sudah 2 ke 3 hari dah, sebab sibuk sangat. So hari ni Gary buat video ni nak sharing sikit. Sebab selalu customer tanya kalau saya sangkut credit card, sangkut bank, sangkut along, Gary ada apa solution boleh bagi. So Gary suggest lah, kalau korang potong-potong sangkut credit card ke, sangkut bank ke, sangkut along ke, kalau you orang nak pilih credit community boleh, lagi best lah. You kena kumpulkan semua hutang sekali, satu kali settle. Satu contoh saja, kalau korang sudah pilih credit community tapi you settlekan satu credit card saja, lagi satu masih tongkat lagi, ini bukan settle masalah. You kena kumpulkan, lepas tu settlekan semua. So kalau you sudah settlekan credit card, jangan over pakai lagi. Super macam along. Along selalu ada customer tanya, boleh tolong settle along tak? Boleh, kami boleh tolong settle. Tapi you kena bagi tahu berapa tempat you hutang. Lepas tu kena compose sekali settle. Jangan nanti sudah settle satu tempat, lagi satu tempat tak settle, you akan jadi 2 tempat sangkut. Betul? So kalau sesiapa-siapa ada masalah, ada nak tanya ke, atau berminat nak apply loan, boleh tekan back biru, cari saya Gary.